sokhuluma nomuntu onjalo namuhla athi why ngilokhu ngistakile eNewland West ufuna ngabe ngisendaweni ethile ontanga yami bashadile ontanga yami bayasebenza ontanga yami baphumelele iphumelelelani indlela yabo abina verse 1 kungani ukuba babe nokuthula abakhohlisayo nokukhohlisana Jeremiah is worried ngempumelelo yabantu verse 2 ubatshalile yes futhi bakhulile yes bayakhula bathela izithelo useduze nomlomo wabo kepha kude nezinhliziyo zabo wonke umuntu ophumelelayo emhlabeni nomuntu onento ethile unayo ngoba uJehova evumile unayo ngoba uJehova evula iminyango athi incwadi kaMatthew athi uyayimisa imvula kwabamthandayo nabangamthandiyo nalabo abangakholwayo ubaphumelelisile uzenzile lezi zinto ubatshalile baphinda bakhula baphinda bagcila baphinda baphumelela baphunyeleliswa uJehova yonke into abantu abanayo bayamazi abamazi baphumeleliswa uJehova lokhu uyakuveza uthi lezi zinto abanazo wena nesandla ukhona ngoba labantu bayilento abayiyona wena uNkulunkulu nesandla lo muntu nomoya a major prophet nomoya ngempumelelo yabanye abantu useduze nomlomo wabo kodwa ukude nenhliziyo zabo akanoma wahlala nabantu abanelanguage yokholwa kodwa bengakhona usathi wenziwa 1 no 2 bethi iBhayibheli lithi kodwa labantu abakaze beye esontweni uNkulunkulu ngecharacter yabo abamdumisi kodwa ngeindebe zomlomo bagude bayazazi imkhondo yebandla kodwa icharacter yabo ikuphi verse number 3 kepha wena Jehova uyangazi wena Jehova ukuthi ngithi ngiphume emsebenzini ngisesontweni ngithi ngisesontweni ngisemsebenzini usho njalo uyangazi wena Jehova ukuthi mina attend ama Bible studies uthi uyangazi wena Jehova ukuthi mina ngiku-Sunday school uyangazi wena Jehova ukuthi mina ngumvangeli uyangazi uyabona izinto ayisho izinto ongathi uNkulunkulu mabhekumela ngazi ethi impela uyazenza lezo zinto usethi uyangibona nokuthi ngithathela kangakanani noma nginikela sathi ngavela ukuthi lokho ngikwenze ngamalini abantu abanjalo bahlala befuna ukuvela ukuthi kwenziwe lo mcimbi ngenxa yami ngisho ungekho manje lo mcimbi uzoba khona ngoba izinto zenziwa uNkulunkulu haleluya ethi uvivile inhliziyo yami ukuthi njani kuwe theory yalomuntu iyabhesha kodwa ake siwatch usethi bakhiphe njengezimvu zokuhlatshwa ubalungisele usuku lokuhlatshwa ngamanye amazwi umprofeti uthi uNkulunkulu babulala itheory yakhe imtshela ukuthi laba bantu baphumelele nje lezi zinto angabe izinto ebeziza kuye kodwa ngephutha zakamakhelwane ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu alikho iphutha ukuthi siyeka amakhelwane haleluya lezi zinto abanazo noma bengakhona kodwa abanazo ngoba uNkulunkulu banikile akukho into benzoba yakho kuzoba yakho ayikho into ehamba ngephutha iya kumakhelwane haleluya itheory yalomuntu imtshela ukuthi uma abantu befa zonke lezi zinto zizobezama ngamanye amazwi uthi inkosi bangakanani abantu abathandaza imithandazo abaze bathi mina ngamtshela uNkulunkulu mina ngamtshela awukho umthandazo njalo ezithi omunye mina uNkulunkulu ngamtshela ukuthi inkosi banganginika lo msebenzi ngizohamba ngiyosonta ePostoli ungakholwa lokho akuyona into esingaphosta ngayo let me tell you lomzuzu wonke ukuthi sikhonza uNkulunkulu ocontrolayo sikhonza uNkulunkulu wentando yakhe
qualification yonkulunkulu awona unikeza amagoli ukuthi uyolanda izinto unkulunkulu ezifunayo. Izinto sinazo ngoba unkulunkulu kwintando yakhe eqabeni lakhe wayivele kuwamele zona. Akuyona imithandazo wakho ozophusha utholele into oyithandazayo. Athi uJohn Calvin athi umthandazo esuthandazayo awuphendula ngokuthandazo wethini, kodwa ingcelo esithandaze kuyo. Mina ngamtshela uNkulunkulu, mina uNkulunkulu uhloniphe ichoice yakhe. Sikhuluma uNkulunkulu la, asikhulumi ngekhansela langakini olugwazelayo, asikhulumi nalabaphoyisa angakini owenza inkani wogwazela. Sikhuluma uNkulunkulu wentando yakhe. Uthi inkosi mayise kuhlatshweni zengezimvu ngoba engqondweni yakhe uthwele ukuthi laba bantu bathatha izinto zabo. Kodwa ngizokutshela ayikho into yakho nonto ekuvela ngephutha. uNkulunkulu wentando yakhe. Verse number 4. Kwaze kube nini izwe lidabuka. Ake sihlile kancane futhi lentanayo. Le mifino yonke yasendle ibona la. Ngobubi babakhileyo khona. Izinkomo nezinyoni ziyabhuka ngokuba bathi akayi kuba khona ukugcina kwethu. Kamanye amazwi ezungu uJeremiya uthi labantu ababulawe ngoba ijudgment uNkulunkulu ikhona ngenxa yobubi babo. Awuthi ngitshela uNkulunkulu akahluleli izwe njengoba lethi corona ngenxa yokuthi kukhona abantu abangakholwa la emhlabeni. Labantu abangakholwa abanayo ichoice yokwenza into. Nawe ufakaze ukaze ubiyeke utshwala ngesikhathi uthanda ukubiyeka, kodwa uNkulunkulu owabiyekayo. Awukazi ubiyeke umfele ngalesikhathi ufuna ukubiyeka, kodwa uNkulunkulu owakuyekisa bona omlando. Ngamanye amazwi ngithi mina izinto esiyekayo siyekiswa ukuthi sinoJesu. Nokuba simile, nokuba ibona isithelo sinazo ngokuba ukhona wasilandayo. Asibhekile abantu abangakholwa ukuthi benze into. Ayikho into abangayenza uJesu bengenayo. Izwe alihluleli, ijudgment ayihlulele, ayibi khona ngenxa yobubi babantu abangakholwa. Kodwa ijudgment ekhona ingenxa yobubi babantu abasindisiwe, abazi uJesu, abanye benza izinto ezinhle kodwa izithelo zokwenza izinto ezinhle azikho. Ingakho uNkulunkulu eshayizwe ngobubi, eshayizwe ngokufa. Kwathi angithi namuhla mina awulungise inhliziyo yakho noJesu ngoba uJesu unamandla okukulanda odakeni, unamandla okukhipha ezonweni. Sikhonza uNkulunkulu wentando yakhe, uNkulunkulu onamandla. Running with the horses. Verse 5. Uma kujimile nemkunda njani yakhathaza. Ngamanye amazwi Bishop lezinto ekaJeremiya ayikhathaza ngazo. Uthi uNkulunkulu imkunda njani. uJeremiya uyikhathaza ngezinto ongamele abangikhathaza nazo. Kwathi ngikutshele njengoba ukhala mhlawumbe lento bayikhokhile. Lezi zinto lento ayikhalelayo kuyimkunda njani. Awuthe khulume nomuntu osefuna ukushiya redeemed. Ngenxa yokuthi ubone umuntu osontalela edrobheni ephumelele. Ukuthi lento walidingayo kwimkunda njani. Kodwa expectation kaNkulunkulu ayikho lapho ila. Ungayitisaka kanjani namahashi na running with the horses. Ayisho ukugcina running with the horses. Expectation kaNkulunkulu kuJeremiya ukuthi Jeremiya akagijimi nabamahashi. Yini imkunda njani? Imkunda njani kwaIsrael before kuliwimpi kwakhishwa lento thina mhlawumbe singayibiza ngokuthi izinkabi. Kodwa lezi zinkabi ziza ziyinkulu eliningi kodwa asinawo ama-weapons azima kakhulu. Kuzinkulu wena ukhathazwe yinkulu ngoba isitha ama-self destroy siza siyinkulu ukuthi ungalinge uvuke. Kodwa
enzima kakhulu phekwe impilo running with the horse